We are here today in Sebokeng substation, which is called Sebokeng substation, with the members of the MKMVA, who have taken upon themselves a lot of times Eskom like our cable ya utsuwa mme ba tlile ba tlo protectana le this station hore o ska na ba le more damage etsalang hore area tsohle kaofela di kgone ho ba le electricity. And Eskom has been working hard le bona area tse ding se di kgonne ho lighta but tse ntse di soka di lighta ke moo bonahalang hore ka re di-cable tsa teng di utsuwa mme re tlotla re utlwa ho bona ka jeno hore na operation ya bona e tsamaya jwang and ntho e la ba tlosa ya ba susumelletsa hore ba tle substation ena ba tlo e protecta e ne le eng hore re tle re bone Sebokeng kaofela o na le electricity. K.Mzansi VOICE re edise ho wena uncut and unfiltered. Le phela jwang bontate? E be bontate ke boang ka lebitso. Nna ke Michael Molefi Phake, ke tsebahala haholo ka lebitso la Shimi. That's my combat name. Nna ke Sebokeng mahloko ke tswa ho APLAMVA ke tsebahala combat name ya ka ba mpitsa bona. Commander Stien Camp MKMVA. Okay, nna ke hlaka mokgahlong wa MK. Sesole sa MK. So sesole sena se kopane sena ke MK ke APLA ke AZANLA. Then ha re kopantshitse jwalo ba decide hore project tse ka hara tse etsahalang ka hara tse sa tsamayeng re tlo nka part ho tsona le bona ho tsamaya jwale ka situation sa ka di sa Eskom re tlo bona ho thusetsa jwang hore Eskom e le batho ba na le beke tse pedi ba sena Se le nako e kae le tsona di-substation tsa Eskom le thusana ka substation ena re leng ho yona e bitswang Sebokeng ke substation e leng hore e ile ya senywa bekeng tse pedi tse fetileng. So ne re nahana hore ke ntho e nyenyana ho tla lokiswa ba ya ba hora fela e atamela ho ba beke tse pedi. So mo e leng hore o la qetella ho bile le bana ba sekolo ba e leng hore ba hlekefetsa kapa ba itseka e se ke re ba hlekefetsa ba itseka hore batho ba hlokang motlakase ba fumane motlakase empa seo se ile sa costa Eskom because ile tlameha hore e tlohele ho sebetsa batho ba di-technician tse hlahang bo Jamestown ile tsa tlameha hore di eme di decide hore rona di kgutlela morao di sa tswela pele ka ho sebetsa. Then rona re jwale ka masole a concern a mona sedibeng re le ra ema ka maoto ra re no Eskom ha e kgutle re tlo kgona hore e qetelle mosebetsi wa yona o etse mosebetsi o felang batho ba teng and presence ya rona ho beng teng moo re le ra bona ka tsatsi la pele panel la one la kena and then the following day wa kena mabox ya mang a mararo re ile ka kopana mona jareteng ba sebeditse ba qetile Ho setse mo le mo jareteng ba qetile ska le bona ho eme di-tracker tse laitshitseng di-minute LB ke di tletse ho lo chepa mo utsweng cable jarete qetuwe ntho nngwe go kgutseditswe madulong ha o no laitwa maobane go bona e tsona le makeishene a mang a sa kgonang ho laita lebitsong la hore ho na le cable e utsutsweng nakong e motlakase o ntse o le siko ho na le batho ba ileng ba tsamaya ba ipha ona ba o kgaola kae le hona mona ka morao substation ka morao ka kwa le teng ba o kgaotse motlakase moo ho na le truck e nngwe e tshwanang le yona e le bonang e keneng e leng busy sebetsa ka moo. So le ena e nngwe ena e tlo tswa monana ya fitla le yona e ye plekeng e nngwe hobane pleke tse sa kgantshetswang ke ha ke phatinyane e nyane ya zone 10 e be ba zone 11 e be ba le zone 6 le zone 7 extension mara zone 6 le zone 7 extension ntho e re e utlwisitseng le re e boneng ke hore ba share cable ke ka ho ha ile siko zone 6 ha eno ba teng zone 7 extension mpa ha re bua tjena ka ona motsotso ba busy ka yona ona tjena ho kenya cable eo e utsutsweng eo ha electric ne e tsamaya e utsutswe ha electric e ntse e tsamaile e utswa ona bekeng mo ha electric e ntse e tsamaile jwale ke tsona ntho tseno then le zone 11 ba busy ka yona mara ha re no nka qeto ya hore ho tla kgantshwa ka shene kapa ho tla kgantshwa ho sane hobane assessment ya dipleke tse ding tseo
tseo sentsweng ho tsona ha re tseba re di-technician gona ntho e neng re tletse fela kore botlokotsebe bo neng re bonahana hore bo tla ba teng e tla re batho ba ba Eskom ba sebetsa hona le batho ba tlang ka advantage ya ho ba senyetsa ba nke dithulusu ba ba rwake ho etsahaleng rona re ke ra ba teng presence ya rona ya fila hore masole ke ana ikopantse a teng mona ha hona le setlokotsebe se le seng se ka atomelang mona and e kgonne ho etsahala ho fetela ka tsatsi lena le kasheno re ntse re le hona mona ha hona incident e reportuweng ha hona motho a intimidatileng wa Eskom ha hona business e kwetsweng mona tse haufinyana mona ha hona tsela e neng tsa kwaba pela mona na ho rona mona ha re na le plekenyana tse nyane eo ya batho bao ba zone 6 ba kwetseng tsela empa ke thabela hore ba teng ka sheno ba tlo bona hore tsela ene ba kwaetse tsela ka information e wrong ya hore hona le batho mona ba tladitseng ntho hore bona ba se ke ba laitelwa electric kanti hona le batho ba utsitseng cable jalo ho busy ka ena mara re rona ha re di-technician ha re tlo re ho tlo laetwa ka sheno empa gona le ha ba ka re bo sane batho wena maswela a rona tlabeng a le teng location a sa sebetseng a tla ba ntsa le teng a katile hore mosebetsi wa Eskom o tswelelle o fele ke yona ntho e Yeah, I think Majoni has uncovered at some point. But now we have also to look forward to now that electricity has been restored and then area kena later, then damage in but we are going to a strategic session to strategize how are we coming up with the means. That communication is between ourselves and Eskom and government, because what in situation or Eskom is wrong or security is wrong, electric is made to suffer our community. So we must just come up with a plan which we are going already. Essentially, is just to finalize it and then we'll get back to you so that community will aware now what is happening. Nako ereling kayona mona from kele tsatsi la rona la bo 7 le na today. Re na le 7 days re le mo, and then re na le resistance. We can go as far as 6 months if the problem ena e re demand re be mona every day for as far as we can, or as far as the problem exists. Thank you. That Thabo hape a ke batlo re tloele batho ba bang ba bile molemo processing tse re etsa re na le ntate Masinya mona o mongwe wa lesole la rona mara yena ka jeko le ka khepe ya ANC from the region, so ke re le yena mohlomong na le mantswenyana mabedi ya ka Ntate Thabo ngwana mme Ntate Thabo so far ke nana hore situation se re beile mona re ya re crea a solution, because now after re tloe mona maobane ha ne re nana hore makeishene a mang a rona a sa thotse motlakase. That's when zone 6 le zone 11 di sena motlakase. Then ke la ka tswa le Ntate Steen Campo ra try ho arrange go tsela di bule go so that today re kgone gore ba ne tswelo pele se ka bona ba sebetsa ona jwale le ona jwale TLB re bonang ka re e lo assista ela ha ba checka ka mola rona o tlala metsi, so ena e lo ba thusa go ba ntshe metsi yao ba kgone ba assista ba joine cable and then ba tla ba laetela sefa ka le babui ba MZANSI VOICE ba ikutlwela le lona hore ba qetelletse banka boikgato bona e le hona ho protecta community hore o ska na ba le tshenyo e etsahalang ha motlakase o kgauwile, mme sena se re bontsha hore re tla ba le tswelopele ho ya pele ha ile mona ba nkile nako ya bona ba ga ba sacrifice for community ba tle ba kate ha motlakase o ba o kgauwile hore di-cable se ke nne tsa utsuha moo, mme ke boikgathatso bo botle ho tswa ho bona ho protecta sena sa setjhaba, mme re leboha ho bona hore ba entse boikgato bo kgajile. Re tla ukwa ho ya ho bona, re tla nne re tswele pele development, re nne re kopane le bona ho ya regioneng tse ding le rona ebe motlakase o ntse o kgutla ka ebile ka ba boletse hore ho ntse ho lokiswa, mme ba teng ho thusa Eskom ka matsapa ohle ho bona hore ha ba etsa mosebetsi ha o be le disitiso tsa letho kapa letho hore ba qete hore area kaofela di thole motlakase. K.Mzansi VOICE re itse re tla tisa ho wena uncut and unfiltered.